kuble ya pi baro ninggong ning shap nga ai kuble Christmas basuk bakumen ya pi baro ko himen ko para Christmas kalong ka por jangga jingkumen kalong ka por jangga jingsuk kumbala ruai ya ki angel yandala ka ya unong penim chungi Christmas kalonga sngiburam jangka jingid sngiburam jangka jinglong do jinglong snam jongu nong penim ban shongsa badni Christmas kalonga por jangka jingid kaba palat liam jongu bale haba u bale ularai ban pa ya ukun ba marwe ban don rengkat badni ban penim ya baro na ti nakatersing jongo baman. Ko himmen ko para hakabangidang pen kare nagabenda ka sngi borom Christmas ya ka sngi ka jongo Jesus Christ. Nga ay kuble Christmas basuk badbakomen iya pi baro nakalyang jonga Holy Redeemer Renewal Center Maukalam. Ngiko banay kuble iya pi nagabenda ka jingpediang ya ka channel jongi hadu kane ka clip mat dena marba pila penslor yangi dena marba pila id ya kane ka channel ya kane ka spiritual channel ngilalaban poishapi hadu kane ka clip mat lamba ki program baper bad ngakwa banai kubale shigade yapi namar de lemba ka jingduai jumpi de lemba ka jing angnur jumpi ngilala ban yai ne ya kane ka kam shakri ya ki pai jongo bale ya upai jongo bale ko himmen ko para ni ko ban ya sob lambat pi hakane ka ayom bakumen dakaba wanra happy kawe ka jingrawai hakaba ki kun jonkane ka center ya ki co-worker jonkane ka center kila ruwai ya kane ka jingrawai Christmas carol nagabenda jumpi ay kane ka jingrawai Christmas carol kanang ay yapi ya ka jingkamen ya ka jinga ay kanang pinki im ya ka mensium jumpi ay kanang yalam yapi shakata ka jingkamen kabadap da ka jinga uble unang kerko kardo yapi bad nga karpat yapi vay nang yai penslor yangi nang yai kershan yangi ya kane ka channel lese kito ki himmen ki para ki bam patip shapang kane ka channel chapanga Holy Redeemer Renewal Center Maukalam ay kinangru kin tip ay kinangru kin wad ya ki jingi kai kabangi ay ha kane ka channel subscribe but share ya bon ngot ki himmen ke para jumpi kanamba kane ka spiritual channel cancel long ka dak shin jong ka jinga bad ka jimpenim bad ka jimpen ki mensium jongi kon kasi baro hakane ka kasi hills bad ki basa habaru uble unang kardo yepi baro ay pindon barabor haka jinga ega jongo try ay nong penim u Jesus Christ ukon jongo bale unang pensle yapi unang kedop yapi unang kerko yapi unang pendengan yapi unang penkadang yapi daka jinga ega jongo Christmas basuk yapi bara Ngi ki co-workers jong ka Holy Redeemer Renewal Center Mokham Nongstein Diocese ngi ai kublay Christmas pasuk barbakamenya pi baro